Ki Parlok Jonga and welcome back to Baimut Vlogs. New one kid on saying ne ngitang up yo Brazil. Braga sing ye late sene sa iwan sang ne ha Umroh airport ame. Ngin check in hang ne pengin late sa Dimapur sa Nagaland sti. Amar ba ni plan late trekking sti sa Zuko Valley sti kapdol Kohima. Te nampak kadang up yo way Parlok ne bat daw poy ngin sarong spo bat ngin late sti Dimapur. Baga pen e-face man ka vlogs kawin de sti sa Zuko Valley kawin nagizaka ka internet ha kapdol sti sa Nagaland. Te kadang kajing yal tigus ngi ban late sti sa Dimapur Nagaland baru one poy sa po Zuko Valley. So kalau buktiin show ini sti nabi Brazil bat ngin rumah spo. Okay, untang ila yo banmi sabar ni badon ka plains ti badon ki Parlok sesiden sunga bat ringai sa team ta bagnyo herno sti sa Dimapur Nagaland sti oh ka slap ulam ta bat ka try ka supporting kumba sa pausan po minute bat ko sa Dimapur so ngelo sti so dapat ang tumay ka channel ko sunga no kler ban subscribe yang ka channel like but share one saying ne like quick pelan some flight na siya one kid but do remolse ti my heart is beating faster. I don't know what will happen when I sit on the plane. They so said excited they said that I will have a flight sick, so I don't just know. look at the happiness in his face. Wow, so there's the plane. Lalu na po umta ngilayo gisit ke jongi but taste uni ula excited pala piti ladu uni ula smile ide es da umta gi take off no but snap show again po este let's go. Okay, kadang-kadang ke Dimapur Airport ngilapoy yang ni menta cuman sayang ke cuman kil perimol nang ni Nervous oh not even nervous, it's totally normal. oh this is an experience from the It's like riding a bike, man. okay mata kadang edge ti but kinapi gila gauge jongi but ang ti salit pat sa station Dimapur. Ngila don habar jong ka Dimapur Airport sangila bukwe kali presiden kena kali ne jong ka atong ne ngilit de kani seru sa sa Kohima bat sa Zakama aja snong dan ajan Zuko Valley kabagin yo sa sto okay bo kita jungi bat Video tu na. okay matang lami nang ne na airport nang ne ngilaya sti sa yo sti Dimapur sti presiden don one side the one gate but remol sti Sakni it come out one kid. I need it come out na. okay yo kali ni ba anito yeah hello so he's the anito from Dimapur right yes okay so ini drop ini sedu sa Zuko Valley but senong Zakama sti kemudian kumat Kohima kemudian mars na mat ka Zuko Valley te matang ni tapir sti but ikermen kasi porangi arkanta lagi tae but ini bandres pat la science nang iketrek ka jungi sti okay
Buti siya ka. Wow. Kasangi senti ana ba megalan skurungi kada kerja ne. Berbakat nih, berbakat. Kene kada ka smoke puff with akoni. Kada senyang that berkal tu tu rumbai nagaw ne. Di bang ke dosiar. Siar. Kene kada ki kalan sungi ta kasangi. Kene kada ka dok senyang that. Aku jeng he juga, saya juga itu. Pusat lang baru dorong baik, ane wakoni buki ongki try nong naga ne. Tu, kalau dah siap tu, Dosiar. Apa? Aduh, saya juga. Lebih wanang ni, Megalan. Makalan pembami kini. Kemar kedai traditional food kita nang ni po Nagalan nang ni. Tagalan persen kedai bang. Koi ma manta thi yang station lor lom sti de koi ma ne kane de dim yang sti ta okay la poi zakhamang ne kadon ka guest house ni ka kadai ka ini tertengah kelet ka Atho guest house orang Zakama but sim korum selor ya steam ta yang summit hang ne kang melasai dang step ini one ledge to Zuko Valley stay, so I'll show you the way up. So isim atli kilo kowe kene kowe sene atau ba isim Menurut Pak Marwai, jika tiap ini bisa menurut Pak Marwai bro, baga siap baga breakfast. So samut aku itu, but aku ini karena kami lihat nomor ke don ke view, coba kami tenang siap nih ini, potong coba. Okay, so permit in summit ane, but masyadong step in being knowledge to sa Zuko Valley.